chola loda Apol kint auran tena oraida chairman lelo munit ko districta lo serere balabon ba kotunga Alemar kotoma aije na ngene na Ekokote ko sedeta itakro na Apol minashe tunga anyitu be adukunge se somero kwata la bona igang yen kus onda gang abumakina gang yen yok keda ke ona ko somero minashe limbe batingon adumoni siriginingun lo aduki somero adumani a vote ni kosi mam sipera ngari duenen osodi ngona barangon mambo sipera jatu ne jangon e akoto ngai lip atekere na on no teso na Iteso Alemari etao kwata ngon erare renguna jokane be apedo chwa yao ni somerolo abona ngati aduko kini Kampala, which means that the Agro School of Nursing and Midwifery should be used by the committee members, should be used by the people in the Iteso region, because the Honorable Minister of State for Education has seen an impact in the region, has seen an impact in this institution. Joffre Omolo LOC 5 Lord o districta lo kata kwingisa bala boni be kwa na ibore ne polo akere nyesa showman kachoti iborongun lukasa showman ko pani ne roni ngesibore gogo do ino ya showman na science ije onke di do irwa napo eda onata senior 4 and emena se auria ka kerno fiska amote ne yangare doe eso meredio pelo le mapupio maado lutengesilo agule nada jeni ngobe jasi do ele midisibesho metene ko nyakurian le mukamanga jeni adoketait na tolo mata kesidoe kede ponele jare somero ajai lo lengo ne aiti bom na sodit awanywe pon le jare somero nada itodo to performance nare poito ngole narati including etwale go ekita minister tretiko ngombo ne be kujuna isomero ikan itolo mete do elu science sare bota nasi ejai lo kuju no lolo to moto kesi to ma konye kech kida haju be we no district sketch soma ete jokan etu beta jokan nesi erare semero lo no ngaren kit ko Uganda opodubo kesi amorata so de te kesa ito gugong ain be pakire kesi jana knete e otomotemo na kech I live Agule School of Nursing, Agule School of Laboratory Technicians anyu boni be ina kini ngini tem ko districts no alum duro kesi edwene dolete iwomon abuna ishomone ado uriom aina peta anwe basaris kidago le polo aito gogongo aiwadi kayet ara MOU kida district sketch tetere mama jula na kineta isiriginu ichamara limokne uriak mamelo setengare osodi ko hangeta kida shoman keti agwang nada erai ai girgira na yata kurno ka shoman kada ngaleu o districta lo kalaki nyesha bala bonebe tonga lepi ayaito ko somero ya ni tutu no ramo kolea ebe ishisha na kesi amo kolea lo iponesho lo ebe tori kesi ebo do kesa de kishani dunata kesa swamsine no ebe tori kesa iya itori adeka ka kesi nara ido moto na ni pobo nbe eponi shena kenere amo kolea somero so maita amo kolea joke jas somero konye kelo to amo kolea aboisho adekisha edede ngamo kolea itoduneti ponesho lo no mami busakini tosi keta ngorate solo langi are ngolokus Lawrence Okwakol Kano TV East Kalailo Palsa.